Kwirago maai ni muoyo no aikari a ituura ria Tomyotta Kuresoi North makoretwo na thina wa maai kwa ihinda kuona na njũĩ iria irĩ mwena ũcio nĩ ihũĩte. Aikari ituura rĩrĩ maugĩte mararĩ na mwĩhoko atĩ waki wa demu ya Aikari ũrarĩ ũmarute thĩna-inĩ wa maĩ, no rĩu kambuni ya CMC Deravena ĩrĩa ĩrakaga demu ĩyo ndĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere thutha wa waki ũcio kũrũgamio gũkĩrĩkana nĩ kwaga mbeca. David Maina ni ũmwe wa Aikari. Tulikuwa tunafurahia sana hii demu ya Aikari ambayo wakati ilianzishwa tukategezewa barabara ikawa kama lami kuelekea Aikari, na tukaona itatuokoa kwa sababu pesa za maji zenye tulikuwa tunapewa hapa especially Nyota ward hatujui zilienda wapi, manake hakuna hata maji tone tumeshaona. Thomas Mariba ni muikari wa ituura rĩrĩ ria Tomyotta akiuga ona maĩ ma mahiũ no thĩna. Tukaambiwa pesa ambao singemaliza hiyo dam aziko, na sasa wenyewe wanatumia hiyo walikuwa wana hiyo mradi wa dam, hizo pesa ichunguzwe ndio tuweze kumalizia hiyo dam ya Aikari. Tulikuwa tunafurahia tukisema kwamba hata tunafanya irrigation ya ile maji, na tukawa na maswali mengi tukijiuliza serikali wakati walipokuwa wakipeana ule mradi hawakuchunguza yule mwenye kupewa pesa. Riu aikari aya maugite marendo thuthurio tabanio wa demu ĩyo kũrũgamio kuona aikari riu matigĩtwo tu magĩthiĩ mairo nyingĩ magĩetha maĩ. Na tuna shida ya maji sababu sisi huwa tuna shida kwa kazi, na jioni watoto wakitoka shule hawa ndio huwa wanatusaidia kuenda kuleta maji, hata hatuwaachilia hawa kufanya homework. Wakati tunataka kulima zero grazing tunakuwa nyuma sababu hii ng'ombe ni lazima utebese kwa dam na ili ipate maji, na sasa hiyo distance ya kwenda na kurudi unakuta ile ng'ombe maziwa hakuna sababu imetembea. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.